Igitondo cyiza kuri mwe bw'abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndabaramukije kandi ndabashimira kuba mwanahisemo Bwiza TV kuyikurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi ni tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nukuvuga ngo umwaka urabura iminsi 28, 2025 ikagenda tukinjira muri 2026. Niko ibintu bimeze. Baye ikaze muri iki gitondo kandi babwira ngo abakoze subscribe ndabashimiye, namwe mutayikora muzayikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro mutiriwe mujya guca hirya cyangwa mubaza hirya mutegeza share tubaha. So ikindi nakubwira ngo ukore like nta kindi. Jewe ni Meki Kayiranga. Nje rero kubagezaho amakuru agezweho kuva ku munsi w'ejo, nyuma ya saa 6 twari mu rugendo rugana mu gice cya Rusizi ariko runagana mu gice cya Kivu y'Amajyepfo, aho twagombaga kujya kuri tere kwirebera uko ibintu bihagaze. Byatujyanye ntabwo dushaka kubwira amakuru ngo bimeze bite, ngo byagenze gute. No, dukeneye kujya kuri tere tukivuganira n'abaturage, tukiyumvira uko bimeze. So ku munsi w'ejo byavuga ko Metura yafashe ibice bya Ruvunge, bakavuga ko yafashe Rubarika, Gatogota. Ariko mwumvishe ko abakurikiye nakoze kwa Meki Kayiranga hari uburyo ngewe nagesingaga even no kuri Bwiza TV. So ruvuga ngo Metura yageze muri Katogota ntabwo yigeze ivaho yari iri, yagiye imbere ariko iragaruka. Nta wigeze ayikura Gatogota nk'uko abazarendo bari kwivuga. Icyo nicyo nakubwira, kuko baramutse bayikuye Katogota twaba turimo tuyireba muri Kamanyora, ndetse n'abaturage baba bahunze baje muri Kamanyora ari benshi. Icyo nicyo kimenyetso naguha ku bantu bari kuvuga ngo Metura yavuye Katogota, ngo yarashwe, ngo ndetse barayirukankana, ngo bigeza naho iva Katogota ngo iza muri Kamanyora. No. Niko bimeze ku mbuga nkoranyambaga, niko abantu bari kuvuga, ariko siko biri. Kuko byabaye Kamanyora yabirimo impunzi nyinshi cyane, byabaye abaturage ba Katogota bahungiyemo hariya, kuko Katogota ni centre yegeranye na Kamanyora. Urumva rero bivuze ngo ntago byabyaranye, nkuko wavuga Gisenyi na Rubavu nako Gisenyi na Goma. Goma bagira ikibazo, ntibahungira Gisenyi bagira ikibazo ntibajye muri Goma. So ni ibintu biba bigaragara. Ibyari cy'intambara ikomeje kubera mu misozi, n'ubu deja bari kurwana. Mukanya turajya kureba ibyari byo bari kurwana. Imirwano yatangiye muri aka kanya mu masaha 12:00 barwanira mu misozi. Urebye neza ukabona ko icyambere nje mbona imirwano kugira ngo ishoboke ku mande zombi, FARDC kugumana Gatogota, igice cya Gatogota no kugumana Ruvunge, kagumana n'iki idafite imisozi nta kibiri buze kuba bimariye. Hanyuma M23 nayo kugira ngo igere muri Plaine de Ruzizi cyangwa ibashe kuhaguma cyangwa ibashe kuyifata, nuko igomba kuba ifite imisozi, nuko igomba kuba ifite iyo aho mwumva ngo za Rubarika, kuko ni mu mbavu z'imisozi ya Haut Plateau, nuko igomba kuba ifite iyo Haut Plateau, iyo za Kaziba ukomeza kugenda. So itabifite rero ntago ntekereza ko iri buze kuba yatinyuka kujya muri biriya bice. Biragoye cyane rwose, biragoye. Ibintu bikaba bikomeje kugira gute, bikomeje kuba ibindi bintu, bikomeje kuhamagasa. Intambara ntirasobanuka, ntirumvikana. Ariko icyo nakubwira mwebwe mudukurikiye, abantu bakurikiye Bwiza TV, intambara ya Plaine de Ruzizi nabonye ari intambara y'imberenge pe. Ni intambara ikomeye, izaba intambara itoroshye. Simbizi uko Metura igomba kubigenza cyangwa se uko FARDC igomba kubigenza, ariko mu bigaragara ni intambara ifite uko igomba kuba ikaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, icyo nababwira cyo rero icya mbere cyo abantu bari kubeshya ngo ku masosho media hariho kubeshya ngo M23 ngo bayatse Katogota. No. Gute igice M23 yarifite nta wigeze gikoraho. Ibyo ni ibintu bisanzwe birazwi ko M23 nta muntu urabasha kuyikura mu bice byayo itabyishakiye ngo ikore withdraw. Icyo nicyo navuga. Ibyo rwose mu myaka ishize imbyera kuri 4 dukurikirana ntabyo turabona. Yaba Rundi ntabyo barakora, yaba Wazari ntabyo barakora. Wese ibyo Wazari ndo bagenda bakifuza ngo twatse M23 ngo Katogota ngo twatse kibayikurahe koko. M23 ntigivuga ejo nahoze numva ari umuzarendo uvuga ati mwebwe murirwa muvuga mwifotoza mugira muteti ko ntarumva M23 ivuga. So rero ibihari no kubeshya, iyo ni nkuru ya mbere nabeshya ahubwo uvuga imirwano biri kubera n'ubundi mu misozi iri hejuru ya Katogota. Mukaya tugiye kujyayo ushaka kubyo twinjira kuko rero twageze hafi yaho uko twashatse kujya tubanze tuha amakuru. Murabona amakuru ya nyayo wasiwadanganye ntibababeshye. Nimuze kugenda ku bya social media, ama tweet, ama Facebook, so abantu bavuga ibyabo ariko turi kuri tere numva mekari kuri tere menye ngo ura amakuru yabona y'ukuri. Nta mpamvu nimwe kugira ngo wakiri uha abandi bagira ubwoba, abandi bajyeho baserebre ngo bafashe Katogota. No. Ayo makuru ni bihuha rwose kuko icyambere fact ya mbere abantu bari Bugarama Kamanyoro iramutse igiyemo intambara aho barimo barakubwira barimo barabeshya ngo bari kurwanya Kamanyoro iramutse igiyemo intambara Bugarama abantu baba bamaze kugeramo. Bugarama abantu bamaze kugeramo, bamaze kubona abantu abaturage bava muri Kamanyoro. Even imirwano yegereye Kamanyoro abaturage ba Kamanyoro baba bahunze, ibyo murabizi nibisanzwe. So icyo navuga rero abantu benshi banyandikiye ngo Wazarendo bagarutse Katogota bayikura he nange mutekereza ubuse Katogota niyo baje Katogota bayizamo begereye na Kamanyoro. Ago bishoboka mu Burundi ngo Katogota bongo ahubwo mugiye kubura n'ibindi bice byinshi mugiye kubibura. So icyo navuga cyo ibiri kugaragara ngo Katogota bajye Katogota bahifotoreze. So ibi si ibintu bisanzwe. Wazarendo irifotoza, FARDC irifotoza, maze kujya Katogota bavuga bati sisi tuko runaka hapa turi na bayivuga. Ibyo ni bisanzwe turabizi basanga babikora, ariko kukubwira ngo bafashe Katogota oya. Icyo nzi nuko M23 iracyari hahandi. Abavuga ko yafashe Ruvungi hoya no, ntabwo Ruvungi irayifata, ariko imirwano irakomeye. Ariko amakuru ahari nuko M23 nayo itayibure kure ntagire kure. Muraza kumva ibyabo kandi barabageza kure. Imirwano iraza gutangariza itazindi. Ibyo kuvuga ngo barihagazeho pe Wazarendo bihagazeho. Noneho bafite twababwiye ko bazanye imbunda ziremereye, bazanye za BM, bazanye za Katyusha n'imbunda zitoroshye ziba zikaze mu rugamba. None na M23 nayo ifite BM. M23 yagira Rwanda nta mbunda nini ifite, bakayirasigarira ngo baturashije BM, baturashije iki. Ubu nayo irimo irarasa, irasisha.
indege, nta ndege, ikibazo nuko nta ndege ishobora kupfa kuza hariya ntayo, kuko indege yabiri buze metrikatereka BM hariya, namwe mubitekereza. Indege siraca hehe? Iraca hehe ko byabacanze? Abantu bakabije, nahoze numva ibihuha rwose. Ubwo impamvu bivuze ndashaka kubivuga ku bantu bo kuri Bwiza, nimukajye mwakira ibihuha pe. Mubona duhari dukora izi nkuru, twe twiyemeje gukora inkuru zivuga muri aka karere burasirazuba bwa Kongo umunsi ku wundi, gutanga update, twigizayo ibihuha kure, kuko harimo ibihuha. Hari umuzarendo hari afite igihuha, hari abarundi hari abimbonera kure afite igihuha giteye ubwoba cyane. Icyo nabwira cyo bavuga ngo haje ngo drone ngo enye nguziza muri Plaine de Ruzizi. Rero kuno gihuha gikwira ngo izo drone ngo zaje zose ngo zateye bombe, niba ari 8 ngo yamwe yateraga misiri 8. Uwo si igihugu cya gifite misiri zingana iki kubyo bashobora kurekura drone enye zizi cyarimo zigaza misiri na nimwe kubyo zigenda nta nimwe ivuyemo se? turaba yakuyemo nk'ebyiri aho ngaho. Ntibibaho dukurikije ngo ndi kubabwira kuri experience. Ariko ndabizi ko byonyine na MV iramutse ihagurukije drone imwe gusa ikamanuka hano muri Plaine de Ruzizi na haraza Rubarika, ntago wazaje zazikiri hariya. Ariko vuga ngo zirazana drone 8 ngo zirashinga misiri ngo enye, ntago ntekereza ko izo commanding ubwo bw'igisirikare cya Afurika, nta gisirikare cyo muri Afurika gishobora gutinyuka guhagurutsa drone. Byonyine igihugu cyo gitunze nka drone enye cyangwa gitunze nyinshi gifite nk'eshanu 8 ngo kiraterura ngo drone ngo enye ngo ziza kurasa. Ubwo se cya kizigemura no kuzigemurira kuzizana nko mu gisirikare nk'icya M23 kirazigira ubushwangi kikazishwanyaguza ngo wazizana. Ibyo ni ibihuha rwose pe. Banabibonye nuko twabibonye turi mu rugendo, twabibonye aribwo tukimanuka pe. Umuntu yarananiwe cyane, n'umuntu aracyaho ufite, ariko ntibiba byoroshye. So kuva mu kazi ugahita umanuka ntago byari byoroshye. Ariko bari kuvuga bwira ibihuha ngo Gatogota yafashwe, not. Na MV23 ntabwo yafashe Ruvungi, ibyo ntago ari byo. Hagira ubibabeshye, ntago ari byo rwose. Ikihari cyo nuko imirwano yabere Kaziba ikamanura force zari muri za Kaziba zirahunga. Ndavuga force ubwo z'abarundi z'abazarendo n'ikizimanuka za Rubarika. So hanyuma M23 mu bice bya yagomba kubirimo iracyabirimo, ariko imirwano imeze gutya mukaya turaza kumvisha urusaku rwayo. Imirwano yo ni piga ni kupige, ni vuta ni kuvute. Imirwano iracyari rwose, imirwano na magasa. M23 irarasisha BM nabara nabo barimo bararasa. Iki nawubwira nuko ushinzwe Sokorade civile nawe ayaje hari yari kumwe n'umujenerali w'abarundi. Ariko igitangaje kirimo hano hangaha, civile nawe bari kumwita ko ari umugambanyi, ari umwe mu ba M23, ari umukozi wa M23, niko bari kumwita, niko bari kumwita. Ubu rero bahubwira ko muri iki gitondo nta muntu n'umwe ushobora kujya Ruvunge. Kubera iki? Nuvuga ngo iyi Rubarika iri hejuru, iri ku mbavu zaho plateau. Iri ku mbavu zaho plateau bivuze ngo imirwano iri kubera za Rubarika, iri kubera Rubarika ndetse na Katogota. Ni imirwano ituma abantu batagira gute, batabasha kujya gute kujya muri Ruvunge, kuko Ruvunge yo iracyarimo FRDC ndetse na Wazalendo na FDLR. So ni imirwano rero ivuga ko bagihanganye, sibyo? Ubwo turaza kureba ni nduri bukuru ndi Ruvunge. MV3 igomba gutabara abaturage ba Ruvunge, yabakuramo. Wazalendo iti twafashe Katogota, barayifata. Ibi byose nibyo kujya gute, nibyo kureba
ariko amakuru hari byo rwose imirwano nuko bikimeze. Hanyuma ikindi gihari nyine ndashaka kubereka ko ikintu abantu bagomba no kwirinda, abantu badukurikiye, kubera ko iyi mirwano ikorera hafi y'u Burundi. Imbonerakure zigira ikintu bita ibihuha, ntabwo nzibeshyira rwose, kandi abantu bo mu Burundi barabizi. Zigira ibihuha, muze kubyira. Abantu mudukurikiye mwirinde kumva ibintu by'imbonerakure na za wazalendo. Bagira ibihuha, barifotoza bakavuga ati twafasha aha, turakontora aha, twafashe umusirikare w'u Rwanda, baravuga ko bafashe ngo general w'u Rwanda. Wafata general w'u Rwanda wa RDF wamukuye hese? Ko n'umuturage wo mu Rwanda kugira ngo abone general mu nzira agenda ari gakeya. Wahize ni nk'ibi by'abazalendo birirwa ngo mimi niko general utagira n'inkweto yo kwambara, general utagira n'icyo kurya ngo ni general. Ubanza izi za wazalendo yo zumba general wo mu Rwanda ziba zigize byonyine kugira ngo ube general mu Rwanda, kugira ngo ube general de brigade. Ibi ntuzi waranyuzemo, amashuri uba warize, ibikosi uba warakoze, ibitendo bya gisirikare warakoze. Ntabwo mu Rwanda ari nka Kongo cyangwa mu Burundi, aho usanga ubu mu Burundi, kereka mu Burundi bwa mbere bwarimo kubwaba buyoya, ariko Burundi bw'ubu ngubu general ni ba autoproclame. Nta n'ugira abafite amakosi bayize ni bangahe ya senior officers, ariko ngo twafashe general wo mu Rwanda, general wo mu Rwanda bibaho se? Mwabanje mugafatana leta na M23, ko nzi ko wenda nabyo mubikoze byakumvikana, ariko ntawe mwabona, kubera ko ibintu byabaza rero ukuvuga gusa. Bose ni ikibazo. Abantu bari kuvuga rero byinshi cyane ngo Rubarika batangiye kurwana nyine. Rubarika impamvu yagize rupararize Uvungi hagati, nuvuga ngo ntushobora kuva Ruvungi ujya Katogota, ntushobora kuva Katogota ujya Ruvungi. Bavuga rero kuvuga ngo wageze Ruvungi rwose ntago hari kubera imirwano. Uvira naho ibintu biraza ku bindi turaza kubireba. Ibintu ni hatari kabisa. Abantu muri amakuru bamwe bati M23 nishaka Uvira, FARDC n'ingabo z'ubundi barakomeza kurinda Uvira. Abandi bati M23 ishaka gufunga Uvira. Ejo mwarabyumvise na Kede navuze nti tuzabireba, M23 izategwa na challenges ahora nayo. Icyambere, Uvira iri hari irimo za wazalendo, irimo ingabo z'ubundi Imbonerakure, irimo FDLR. M23 izagenda ifungirana n'abaturage ko kwiza bitabahemukiye, ntago bibona ibyo bintu. Ubu koko M23 igize amahirwe ndo zikara amahirwe yabigize, bivuge gutyo, ikirukana wazalendo zikagenda n'ingabo z'ubundi zigasohoka nkuko zigize gusohoka ikimara gufata Bukavu. Kuko icyambere cyo niramuka M23 izikubitira izi force muri Ruvungi, ikazikubitira hejuru misozi miremire, sibyo, ikazikubitira mu bindi bice bindi bitandukanye, bakagera Sange. Byo nibagera Sange ntago barabagihagaze hariya, bararuhukira mu Burundi kuko byagenze. Ntago nahiza ko M23 ibonye Uvira ibaye video ajya kugikinamo itayigarura, kandi Uvira nifatwa Fizi birabirangiye. Fizi se barwana ibiki? Kuko abarundi bavuga ko bari Fizi bashaka kurinda Uvira, abarundi bakakaba Mwenga mu hejuru barinze Uvira. Mwenga nayo ubwo wenda nitubizi uko biza kugenda. Akyo twavuga nuko ibintu byahinduye isura. Wenda katwiyumviye tuno tuaudio uko ibintu bihagaze muri gitondo, ubundi tukomeze twigira kuri tere. Hile banahitia Nyangezi, hile banatia Nyangezi mzee, hile iko Nyangezi, muhiangalia mzuri atujue njoo nini. Iko kwa ile kilima banaitaka randari kama randari. Randai kama randai hapa Nyangezi, msantre ya Nyangezi. Abantu M23 njoo na installe hile pale mzee. Ubwo baravuga ngo M23 ngo yashize radari, radari no bitarandari. Ati iri Nyangezi.
ya mbunda y'ibisirikare Pambano yanaendelea ndugu, habari za kuamka. ati mwaramutse mute Wanalamukiana yuko tena mwi asubuhi hapa Masankere. Pambano yanaendelea kweli, tuombee wazalendo wetu, Mungu atangulie mbele. ati mabomba arakomeje rwose muri iyi saa 11. Hata moto na waka babangu. Ati umuriro wase rwose. Moto na waka, mabombe zinaanza Kashenyi. Ati mabombe yatangiye Kashenyi. Baba, moto na waka. Ati moto na waka. Moto na waka. Ati rwose bavandimwe. Ati umuriro uri muraka. Mutombe kwa Mungu, mutombe. Ati mudusabire ku Mana. Moto na waka Kamanyola baba yangu. Pambano yanaendelea ndugu. Ati mirwano irakomeje. Wanalamukiana yuko tena mwi asubuhi hapa Masankere. Ati mirwano yatangiye saa 11. Kweli, tuombee wazalendo wetu, Mungu atangulie mbele. Ati usengera wazalendo, Imana tujimbe wazalendo batagiye kurira. Hata moto na waka babangu. Moto na waka. So urumva abangaba abazalendo batangiye kurira. Batangiye kurira ngo umuriro watse. Rwose umuriro watse. Noneho ikintangaza ukuntu abazalendo bavuga ko barashe M23 ayishoboye, ariko bombe yavuga bakarira. Ati mudusengere bitu binaharibika. Ati ibintu byatangiye ku bindi. So ngibyo ibihari, ibyo nibyo bihari. Kubabaza situation uko imeze, situation hari nuko imirwano ikomeje. Kugeza ubu M23 ntirakora advance kuva ku munsi w'ejo. Advance wavango nini? Advance wavango irasunika. Murabizi ko M23 isunikira rimwe. Mu bintu tuzi muri experience tumazemo imyaka 4 muri no ntambara tuyikoraho amakuru, tuyitangaza amakuru, M23 isunitse niburi isunika nko mu bice 4. Isunika ijya ifata uduce 4 ikaturenza. Yo ivango ikora consolidation operation ibikorera icyarimwe. Rero mu makuru hari cyangwa se icyo wabona reality zihari nuko itarasunika. Ariko wumve ngo hari yaravuga ngo hari imbunda, hari isaso, banavuga ko M23 ngo hari irakoresha imbunda zidasanzwe. Izi mbunda zahabuye irakoresha imbunda nshyashya batazi. Zahabuye bantu. So ngiye kujya nuko wawundi yasamagara kugira ngo ame station yaho, kuko urumva giye ndi kuri recording agira ngo abanza mbwira uko bihagaze. Iki ya mbere gihari nuko muri Prenda Ruzizi naho harimo umwuka mubi hagati ya General Civil n'abazalendo biwe. Wazalendo zamurakariye. Wazalendo zimwe ziravuga ko nawe ari umunyarwanda, ari umugambanyi wa M23. Bitewe n'ikire, bitewe nuko uyu mugabo General Civil yatanze itegeko ko wazalendo ziri muri Prenda Ruzizi zisohokamo zikajya muri zaho plateau. Barakuvuga ko zajya Minembwe niyo yagowe rwose ngo bazohereze Minembwe zino za wazalendo. Umva ko abanyamurenge bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Baravuga ko General Amuri Civil cyangwa Civil yatanze itegeko ko wazalendo bari kuri ligne de front muri route nimero 5 abari Katogota kugeza Uvira centre ko bagomba kugenda bakomanya itegeko rya komandoma atanze ntuzuye Mr Civil ko wazalendo bagomba kuhava bakagenda bakajya mu misozi ya Haut Plateau na Moyen Plateau, bakava muri Prenda Ruzizi bakasigira FRDC n'ingabo z'abarundi. Ibi niko bimeze. Kwabibazaga ibi rero byateye umwuka mubi hagati ya wazalendo na FRDC. Ushobora no kuza kumva barwanye muri Prenda Ruzizi cyangwa se muri Uvira, kubera ko wazalendo bavuga atari ko twebwe turi hano tuharinze, hatutayenda tutatoka hapa, tutakuwa hapa. Nibuka ko wazalendo bari hariya bari kumwe na FDLR
niyo iri kubafasha, niyo barwana namo hariya, bari kumwe n'imbonerakure. So, bari kubwirwa rero ko bagomba kujya gute kuva muri biriya bice bakajya muri Haut Plateau na Moyen Plateau. Abazalendo babyanze, bamwe baravuga bati tugomba kwemera itegeko rya generali wa Sokorade, abandi bati ntabyo dukora. Bazalendo se ugiye kwakora kuri bariyeri bakuraga amafaranga, baragukundira koko? Bazalendo ugiye kubakora kuri bariyeri ahantu bamwaga amayoga, ugiye kubajyana mu bishyamba, bari bubyemere? Bazalendo ugiye kubakura ahantu bakuraga amatungo y'abaturage, birirwa biba abaturage, barabyemeye? Kirundi kibazo harimo conflit d'intérêt ziva hagati kuri iryo tegeko ryatanzwe n'umujenerali. Ibintu bikaba bikomeje kujya gute kuba ibindi bintu cyase kuba amagasa. So, ibyo nibyo navuga bubiri hari muri iki gice turimo. Hanyuma tugarutse muri politike gatoya mbere yuko nasubira kuri tere, mwibuke ko imirwano ubu turi gukurikirana iri kubera Ubunyakiri, ikabera hejuru mu misozi ya Haut Plateau, ikaba no muri Plaine de la Ruzizi no hari imirwano. Mwibuke ko habura umunsi umwe, itariki ya 4 aribwo perezida w'u Rwanda, perezida wa Kongo bagomba kugira gute, bagomba gusinya kwemeza amasezerano ku munsi w'ejo. Amasezerano rwose ubona ko afite ari kuvugwa cyane mu karere, kuko perezida Ruto yagiyeyo, Ndayishimiye yagiyeyo, Tshisekedi yagiyeyo, ndetse biravuga ko na Museveni yagiyeyo. Uvuga ngo perezida w'u Rwanda, perezida Paul Kagame yagiye. So hagiyeyo wa Afurika yunze ubumwe, uyobora Afurika yunze ubumwe ariwe perezida wa Angola, João Lorenzo. Hagiyeyo umuhuza Benin, Nyasimbe. So hagiye abantu benshi. Nejo ku munsi w'ejo i Washington bavuga ko ari ibirori kuri abategetsi bigiye kuba. Iki nakubwira kindi nuko muri Nyabyondo ubwo ni muri ce bya Masisi na Barikare, indege za FARDC ubwo ni drone zitagira pilote zibasiye amazu y'abaturage muri teritwari ya Masisi. Ko uruhande ngo rwa leta rwa Kinshasa rwo rukavuga ko ngo imirwano ikomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'abazalendo ahitwa Kinyumba. Kinyumba oyerekera Pinga, kandebe kugira ngo ugere kuri Pinga ibice ucamo. Kinyumba, ako Kinyumba ubwo ni axe Nyabyondo Ruhimbo, ubwo kugira ngo ugere Pinga. Urabona ko Pinga nayo ushaka guhura n'ibibazo bikomeye. Uvuga ngo hari Nyabyondo, Ruhimbo, akaza Kinyumba, Rurambo, Rukweti, Mutongo, Gaseke, Pinga. Kandi Rukweti naho hamaze iminsi naho hari imirwano. Urumva ko Pinga nayo ishobora kuza kujya gute, ushobora kuyigira gute, kuyiharibikana. So imirwano rero iri kubahuza yatumye drone za FARDC ziza kujya gute, zirasa mu baturage, zisenya amazu y'abaturage, mu gutera ibisasu amazu y'abaturage arangirika. Nabonye na M23 ibivuga. Abaturage b'Abakongomani pe bafite ibibazo bikomeye cyane, baragowe. Indege, ibibunda biremereye, ibombe zitambara, ibintu ni ibibazo bikomeye cyane. So ni ibibazo bikomeye cyane, ariko wenda basanga bagiye kugira icyo gutara gusa. Icyo twavuga rero nuko ibintu nyine ari ibindi. So rero umujyi wa Uvira nawo abantu icyo twavuga nuko ubu ngubu umujyi wa Uvira abaturage bari mu bwoba bwinshi cyane. Ni umujyi ufite ubwoba, bavuga bati nyamara dushobora kuza kugerwaho n'ibibazo bikomeye cyane. Abantu bari muri Uvira ndetse n'amafoto baduhaye biragaragara ko rwose umujyi abantu bamwe basohotse mu mazu, abantu bakwibaza ati biragenda bite, kuko ntekereza ko Uvira ibibunda biri kuvugira muri axe ya Katogota na za
Rubarika bari kubyumva, washyiraho n'ibya FARDC n'abarundi biri kurasa M23 nabyo bari kubyumva. So urumva rero byatuma umujyi ugira gute, ugira ubwoba. Ndavuga umujyi wa Uvira. So rero uko umuntu akaba yavuga ati ibintu biri kugenda biba ibindi biri kugenda bihinduka isaha ku yindi. Igenda bihinduka isaha ku yindi. Iki twabwa nuko ibisasu byatewe ku munsi w'ejo bivuye ku gice cy'ingabo z'Uburundi ndetse na Kongo byaguye muri Kamanyura, byica abaturage ndetse bisenya n'amazu y'abaturage. Nicyo twakubwira kuri rezita zabyo, byisha abantu ikamanyura. Kuko urumva Kamanyura yegeranye na Flo, byarambutse biza kujya gute, byica abantu Kamanyura. Mu by'ukuri nuko ibintu bimeze, abaturage bo nyine bahora tujuru babigenderamo. Haba rero jewe nakubwira ngo amakuru ari kuvugwa nayo ngayo. Ntagire umuntu ukubwira ibihuha, ntagire umuntu ukubeshya, kandi Meki Kayiranga ahari kugira ngo aguhe amakuru. Icyatumye tumanuka tukaza hano ni ukugira ngo mubone amakuru. Nyamuneka nimwemere ibihuha, ntagire n'umuntu uza kutubaza ibihuha yumvishe. Turajya tubaha amakuru y'ukuri. Yari amakuru ahari umuntu aranapostinga ku social media yiwe. Rero nimuze kuvuga ngo ibi nibi byagenze gutya. Nta muntu ugeze nkuko byavuga yaka M23 Katogota, nta ugeze yaka Kamanyura nkuko babivuga ngo imirwano yera Kamanyura. No, imirwano iramutse ibereye Kamanyura, hano Bugarama abaturage baba barimo bagira gute, bakongo barimo bahungira Bugarama. Rero ntago ari byo. Ijya nuko imirwano iri mbiri. FARDC iri kurwana na Wazalendo na FDL bari kurwana na M23. Ndavuga ko iri kurwana na M23 kurwana, nuvuga ngo nta numwe urabasha kwida gute gukura undi mu byimbo. Icyo nicyo nabasha kuvuga. Ndumva ari ibyo. Ikindi cy'indege bavuga ngo zaza muri Pedrosis, indege zarasa zitese, ntago ibyo bihari rwose, ntibihari. Ibindi reka dutegereze, turi kuri tere, turagunya kubagezaho amakuru yose mushaka. Icyo nababwira cyo nuko mukwiye kubana natwe mukadushyigikira. Amakuru yo turagunya kubagezaho, mudutera inkunga muri kino gihe ndetse n'ikindi gihe. Inkunga yanyu irakenewe kugira ngo tugumye kubagezaho amakuru. Aho mwashyira inkunga yanyu ni kuri telefone 0788 55 10. Naho ngaho inkunga yanyu mwashyira, nimero iraho hasi. Mujye ibihe byiza. Turakomeza kubagezaho update isaha ku yindi, umunota ku wundi. Turi no kuri tele, turavuga n'abaturage. Imana ibarinde, mukomeze kugira byiza. Bye bye. Yari Meki Kayiranga, iyi nayo yari Bwiza TV muri CD Kivu. Imana nibarinde.